Ikindi aba bagabo badusobanurire, aba ba nyir'inganda, gute mukora ibinyobwa mwebwe mutaba? Nta na rimwe kwamamaza muramamaza kandi muzi n'agaciro ko kwamamaza, ko nta n'umwe turabona yifotoje arimo agotomera ibi byuma byanyu muba mwakoze. Norbert, ko tutarakubona ufite icyuma cyawe cya fimbo urimo ukigotomera ngo tukubonereho urimo cyamamaza ukigotomera. Uyu kazungu wo mu ngufu, ko tutarabona arimo agotomera iki cya United cyangwa se cyangwa Ngufu Gin ngo tumubone arimo akigotomera avuga ati ndanywa ibyakorewe iwanjye. Ariko we akagira umwihariko wo kwita amazina ya kirimbuzi. Ni kirimbuzi kweri. Nawe yumvire, irya mbere United Flavored Gin, irya kabiri Bombastic Coconut Flavored Gin, ibaze Bombastic. Irya gatatu Ingwe Flavored Gin, Ingwe, imagine. Icya kane American Flavored Gin. Icya gatanu Maguma Gin, ibaze Maguma. Icya gatandatu Fimbo Blended Banana Brandy. Ibi bintu mwakoze byuzuyemo uburozi bigahitana abanyarwanda bagera kuri 50 babigotomeye, abandi 100 bakabungu bari impumyi, abandi bantu 20 b'abajene bakaba bari mu bitaro bari kuri za dialyse, impyiko zabo zarashwanyaguritse kubera ibinyobwa byabo. Ibi bintu turabyegeka kurindi. Sinzi ngo barava muri ba nyir'inganda, sinzi ngo barava muri FDA cyangwa muri RSB, sinzi ngo ni muri PSF, ariko hagombe hagaragare abantu babazwa ibi bibazo ku mugaragaro. Ese guhera ku mucuruzi muto wo muri butike arasubiza inyuma aho yabiranguye bamusubiza ye, undi nawe abisubiza aho yabikuye bamusubiza ye, undi nawe bisubiza aho yabikuye bamusubiza ye, paka bigeze ku ruganda, uruganda rusubize amafaranga wa muntu wabikuye ku ruganda yari yarabahaye. Kubera ko niyo umuntu yari afite igishoro cye cya miliyoni imwe tuvuge, akaba yararanguye ibyuma bya NBG, akarangura ku ngufu, akarangura Skydrop, akarangura Africana, akarangura Nopa, akarangura Roots, akarangura Rugara, akarangura niba ari Zonguru. Ibyo byose yagenda agafata wenda agakarito kamwe akaza akadandaza mu ka etageri kiwe. None uravuze ngo byose nibive ku isoko, uwo muntu igishoro cye aragisubizwa nande cyangwa arakibaza nde? Ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi, mu masaha y'umugoroba, nibwo nabonye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'imiti aricyo FDA. Iki kigo cyasohoye itangazo kigaragaza ko gifunze burundu ibigo bigera muri 8 cyangwa se inganda zigera mu 8 zakoraga ikijyanye n'ibiyoga bitemewe cyangwa se bitujuje ubuziranenge, ari byo bikoze mu majini. Gin ubwo no kuvuga ngo ni za Ngufu Gin cyangwa se ibyuma nk'uko abantu bakunze kubyita. Iki kigo Rwanda FDA cyatangaje ko abacuruzi bose bakwiye gutumiza ibyo bicuruzwa aho babinyanyagije hose, haba mu bakiriya, mu bacuruzi batoya, mu mabutike hose, bakabigarura bigasubizwa ku ruganda. Bategeka uruganda ko rugomba ubwabo guhamagaza ibi bicuruzwa byabo aho byaba biri hose mu gihugu, haba mu madepo manini, mu madepo mato, mu maduka, mu mabutike, ahantu hose baranguza ko bakwiye kuba babihamagaza bikagarurwa ku ruganda. Kandi bategeka yuko izi nganda mu gihe kitarenze iminsi 3 zigomba gutanga raporo y'ibi biyoga babashije kugarurirwa n'abakiriya. By'umwihariko bongera bavuga yuko abakiriya muri rusange rero abaturage bakwiye kureka kongera kunywa ibi biyoga kubera ko byuzuyemo uburozi. Ngira ngo urabyumva neza. Ahangaha rero ngewe ikintu nakoze nkimara kumvira itangazo, navuze nti birashoboka ko bano bagabo bafite zino ngana n'ukuntu bari bamaze kugira ikintu bita ubushobozi bw'ikofi
bari bafite business ziraninga zifite ibikorwa biri hejuru, birashoboka ko bahagarikirwa inganda zabo n'ibinyobwa byabo bashyiraga ku isoko bikaba byahagarara. Kenshi twagiye tubona inzoga z'inzagwa, inzoga zindi z'inkorano zigiye zitandukanye, hari abakoraga ubuyoga bujya kumera nk'ubwagwa buvanzemo ibitafari n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, twagiye tubona bazimena, bakagenda rwose bagacukura nk'icyobo ubundi bakazimenamo. Ibyo twagiye tubibona. Tangije ndavuga nti inganda zifite amamiliyari, amabijame angana atya mu mamiliyari zaba zafunze koko bikemera? Nge nahise nyarukira ahitwa ku Ruyenzi hariya ku Ngufu Gin. Ndafanika ngene nihera ijisho ndebe koko muvoma yabaga ihari igihe babaga bari gukora, ndebe koko nibi muvoma itagihari. Nagiye ikintu nabonye cyo nta n'inyoni yatambaga kuri rwa ruganda kwa Ngufu Gin ari haruguru ku Ruyenzi. Nta n'inyoni yatambaga, amakamyo yose yaraparitse, ari amakamyo manini amaromoruka yakuriye izo za etanol hanze n'ibindi bikoresho wenda nk'amacupa n'ibiki bigiye bitandukanye, ikamyo zaziparitse zahumiye. Za kamyo zabo cyangwa se kamyoneti zabo zigenda zitwara ibicuruzwa ku masoko hirya no hino cyangwa se zishyira abacuruzi no mu madepo atandukanye, za Ngufu Gin bwite nazo zari ziparitse rwose pe, ubona ko ziparitse zagandagaje neza zabuze icyo bazikoresha. Nta n'inyoni yahatambaga. Ibyo nibyo nakubwiye nahiboneye. Nkimara kubona ibi nibwo nahise mvuga nti sha, iby'ibyuma byahinduye isura, iby'ibyuma byasubiwemo. Niba ushobora kubona uruganda nkuru nguru rwo ku Ngufu Gin, urebye ni rwo rwari ruhagarariye izi nganda zose zikora ibyuma, kuko ni rumwe mu nganda zakoraga ibi byuma by'ibiyoga, zakoraga amoko menshi ashoboka. Maze kubona yuko nta kazi kari gukorwa, movement ntayo, nta modoka igenda, nta muntu ugenda, nta miryango ikinguye, nahise mvuga nti ibintu birakaze. Nkimara kuvuga nti ibintu birakaze, nasubiye inyuma neza nsoma rya tangazo rya FDA ribuza izi nganda gukora, mpita nsanga ni inganda 8 bahagaritse zitagomba kongera gukora ibinyobwa byabo byitwa za gin, ndetse n'ibyo bari barakoze ko bagomba kugira gute kubihamagaza bigava guhera kuri butike kuzamuka ku iduka, kuzamuka ku mabari, kuzamuka mu mastoke, mpaka bikazamuka bigasubira hehe mu ruganda ndani muri stoke z'inganda zabikoze. Ahangana nahise nibaza nti ibi bicuruzwa nibisubira inyuma, nuvuga ngo byaje bijya imbere, uruganda rubigurisha distributor bigurisha umucuruzi biranguza n'abandi bacuruzi batoya babigeza ku baturage. Iyo nzira yose yagiye ikoreshwamo amafaranga, umwe arangura gutya, agenda aranguza undi, undi aranguza undi, mpaka ku muturage wa nyuma ari we mu konsumateri wa nyuma. Byose habagamo inzira y'amafaranga. None birasabwa gusubira inyuma. Ese guhera ku mucuruzi mutoya wo muri butike arasubiza inyuma aho yabiranguye, bamusubiza ye, undi nawe abisubiza aho yabikuye, bamusubiza ye, undi nawe bisubiza aho yabikuye, bamusubiza ye, paka bigeze ku ruganda, uruganda rusubize amafaranga wa muntu wabikuye ku ruganda yari yarabahaye. Icyo ni ikibazo nahise nibaza, kubera ko byasohotse kurinda kugera ku muturage wa nyuma hatangwa amafaranga. None niba bakeneye kugira ngo uruganda rurabisubirana rudasubije amafaranga baruhaye. Icyo ni ikibazo nibajije kimbera ingutu. Ariko nanone ndibaza nti ese bwo ibi bicuruzwa niba bisubirana bigasubira ku ruganda, birasubira ku ruganda bikoreshwa iki, harakorwa iki? Barabibika bategereze bazongera babisubiremo, dore ko bavuze ko bazabaha amahirwe bakongera bakakora neza, bakareka ibintu byo gukora ibintu byica abantu, bazongera bazivugurure,
bazongera bazisubize mu mashini bazivugurure, bizagenda gute? Ubwo ni mu gihe izindi nzoga twabonaga z'inkorano nta yandi mananiza, nta bindi bintu byo kunegosiya, twabonaga ko bahita bazifata bakazicurika mu hantu mu cyobo bakazimena ku mugaragaro, kamera zihari bose babireba. None izi jini zamaze abantu kuki zitari kumenwa abantu ngo babibone ko ziri kumenwa, ibintu bive mu nzira, bive mu mazima? None zo ngo bakeneye ko zisubizwa mu madepo y'inganda. Ese niba zisubiza mu madepo y'inganda byo biragenda gute? Ibi ngibi ukibaza utese umuntu uri busubirane uyu muzigo, ibi biyoga n'ubundi byuzuyemo uburozi, akongera akabibika, ubundi mubwirwa n'iki katabicuruza gake gake mwibanga rikomeye cyane, cyangwa se akaba yanabihindurira n'akava ubundi akabigurisha gake gake? Hega abantu bajya bamenya ko urumogi ni ikintu gihigwa cyane n'inzego z'ubuyobozi cyangwa se inzego z'umutekano, kubera ko ni ikintu cyica abantu. Ariko nanone habura kuboneka abantu bamwe na bamwe baba babinyweye. Bivuze ngo rurahigwa, rurabuzwa ku rwego rwo hejuru, ariko n'ubundi tujuru abantu ntumenya ngo babikuye he bakabigotomera. So bivuze ngo n'ibi bintu nibisubira mu nganda zabyo bakabishyira mu madepo, ese ubu twakwizera neza ko nta muntu uzongera kubigotomeraho? Izi nganda zirembera, zibibike, zibiryamane, zibisonzane, neza zifite umuzigo mu nzu. Ahubwo si ikindi, kuko izi nzoga murahamanya neza n'imitima yanyu yuko ziri bushire mu baturage cyangwa se mu maduka yarazitunze. Ndatekereza ko uw'inkwakuzi wamaze kubona iri tangazo, kubera ko ntazi niba agomba kuzisubiza aho yaziranguye bakamusubiza amafaranga ye. Ntekereza ko buri wese yaranje azisohora muri etajeri, ariko mu kuzisohora muri etajeri afite ahandi hantu yazitsimbye. Wa muntu umenyereye kunywa ako kuma azajya aza mu ryo rwara ati nta kantu watsimbye ngo nkwereke ukuntu tubigenza. Undi wenda yinyabye afite agacupa ka energy, namusukiremo agaruka muhereze energy. Undi agende nk'uguze energy ariko aguze icyuma, kubera ko niyo umuntu yari afite igishoro cye cya miliyoni imwe tuvuge, akaba yararanguye ibyuma bya NBG, akarangura ku ngufu, akarangura kuri Skydrop, akarangura Africana, akarangura Nopa, akarangura Roots, akarangura Rugara, akarangura niba ari Zonguru. Ibyo byose yagenda agafata wenda agakarito kamwe akaza akadandaza mu ka etajeri kiwe. None uravuze ngo byose nibive ku isoko, uwo muntu igishoro cye aragisubizwa nande cyangwa arakibaza nde? Ibyo nabyo ni ibintu bikwiye kwigwaho. Icyo gihe rero ari yaranje rugikubita abe yabivanye ahabona, agenda bitsimba ahantu, arayagurishaho kamwe kandi azabimara. Nubwo z'abantu bavuga ko ari uburozi, ugira ngo batinya kuguma kubisoma kubera ubushobozi bwabo bukeya. N'ubundi birabyuma nibaza ko ntawo binywa ari uko afite ubushobozi bwo kugura ikindi kiremereye, ntibishoboka. Ababinywa n'ubundi nuko aba yabuze ukundi agira, ntawe binywa yobewe ko byica, ariko ubushobozi ntabwo. Noneho ni n'urwo rwagwa abantu bifashishaga cyangwa icyo kigage, umuntu akagenda akabinywera agacupa k'urwagwa ka senkisa, ntabwo bigikunda, ntabwo zigikunda, nabyo byaraciwe. Ubwo se urumva kandi abantu baba bakeneye kunywa byanze bikunze, kuko ubuzima ni ukurya no kunywa, ubundi ugafata imbaraga ukagenda ugakora. Kuko n'ubundi baciye umugani ngo udakora ntakarye. Yego urakora ariko ukeneye recuperation ni iyi, ni uko uraza ukarya ukananywa. Kandi ikindi abavuze ngo agacupa ari mu cyurabuhoro nabo ntibibeshye, cyangwa se agacupa nako ni gahuza miryango, ibyo nabyo ntibibeshye. Bivuze ngo byanze bikunze abantu bakwiye kubona akantu ko kunywa. Rero
ku bushobozi bwe afite byanze bikunze arakenera icyo kunywa atitaye ngo kiramwica, ndetse azakinywa yibwira ko ari kunywaho gake ariko birangire nyine yagiye overdose. Abanywa inzoga barabizi, tangira irya mbere wumva nta birenze, irya kabiri kakazamo, irya gatatu, ubundi guhera muri atatu tayari umuvuduko uri hejuru kubera ko agakoni kaba kamaze kujyamo. Urumva? So izo nganda rero ngewe naje kureba nsanga inganda zafunzwe ari inganda 8. Izo harimo kwikubitiro bosi wazo cyangwa se uzihagarariye Ingufu Gin Limited hariya ku Ruyenzi. Iyo yengagamo ukagera mu 10 harimo iyitwa Red Warage, Radiant Gin, Ingufu Gin, Kings Vodka, Royal Castro Gin, Meadow Gin, G&S Lam, hakaza New House Portable Spirit, hakaza Club Portable Spirit, hakazamo Hometown Portable Spirit. Amoko 10 yose muri Ingufu Gin ari kasha, ibaza amoko 10 y'uburozi byose abantu bagotomeraga, amadepo n'amadepo yagasana. Noneho tujye ku ruganda rwa kabiri, urwo bita NBG Limited cyangwa se kwa Norbert hariya ku Gisozi. Turasangamo rero amoko 6 yose uyu mugabo yengaga, ariko we akagira umwihariko wo kwita amazina ya kirimbuzi. Ni kirimbuzi kweri. Nawe yumvire, irya mbere ngo United Flavored Gin, irya kabiri Bombastic Coconut Flavored Gin, ibaze Bombastic. Irya gatatu Ingwe Flavored Gin, Ingwe, imagine. Icya kane American Flavored Gin. Icya gatanu Maguma Gin, ibaze Maguma. Icya gatandatu Fimbo Blended Banana Brandy, gasanimana Fimbo. Ku mwanya wa gatatu uruganda rwa Skydrop Industries Limited narwo bararufunze n'ibyarwo rwakoraga Sentinel Gin, Sentinel Honey Based Liquor, hakaza Nobilis Guta Gin, hakaza Veritas Gin, hakaza Inkoramutima Ginger Flavored Alcoholic Gin, hakaza ku mwanya wa gatandatu ikiyoga bitaga Itoto Ginger Flavored Alcoholic Drink. Subhana. Ku mwanya wa kane uruganda rwa Africana Buffalo Limited rukaba rwafunzwe narwo rwakoraga icyitwa Africana Buffalo Gin Charging Whiskey. Ibaze charging, nuko kimugata wicaginga full battery nka data. Ibaze ku mwanya wa gatatu bakoraga inzoga yitwa Moonlight Vodka, ku mwanya wa kane bagakora Master Ken Whiskey, bagakora iyitwa Trace Vodka, bagakora n'iyitwa Rea Waragi. Uruganda rwa gatanu rwafunzwe n'urwitwa Nopa Company Limited. Uru rwakoraga inzoga yitwa Eneka Gin, Levi Gin na Service Gin, ndetse rwikoreraga dukeye. None ku mwanya wa gatandatu hakaza Roots Investment Group Limited, iyi yakoraga B1 Gin, ahangaha ni kwa Sky 2. None harabigenza atarajya ngo iki yewe data izere ko afite ubukarito nka 5 mu nzu. Hanyuma ku mwanya wa kabiri bakoraga inzoga yitwa Hope Man Gin, ku mwanya wa gatatu bagakora inzoga yitwa Bitap Gin. Yo arikoraga tuyoga dukeya disi. Noneho ku mwanya wa karindwi uruganda rwitwa Rugare Agro Processing Company, uruno rwafunzwe n'ibinyobwa byarwo bigera muri 2 byitwa Lucky Gin. Iyi ngiyi ngira ngo iyi ngiyi ni yahariya za Kayonza. Lucky Gin, hakaza n'iyitwa Lucky Banana Based Alcoholic Beverage. Ku mwanya wa nyuma rero wa 8 hakaza Akasongo. Yo Akasongo uyu nguyu ngira ngo ni umuhinde cyangwa umushinwa kubera ko izina ndabona ari Zonguru Industrial Reliability Company Limited. Iyi ikoreraga icyitwa Z&CN Milestone Whiskey, hakaza n'iyitwa Jomongo. Inzoga yitwa Jomongo cyari izarya Imana. Iyi ngiyi yahite kurangiza pe.
izi nganda zose rero n'ibi biyoga byabo by'uburozi byose byamaze kuba bifungwa na Rwanda FDA. Ahangaha turabaza Rwanda FDA, tubaze RSB, tubaze Minisante, ndetse tunabaze ikiriya kigo cya PSF cy'abikorera, tubaze na ba nyiri inganda bwite. Ibi bintu mwakoze byuzuyemo uburozi bigahitana abanyarwanda bagera kuri 50 babigotomeye, abandi 100 bakaba ngubu ari impumyi, abandi bantu 20 b'abajene bakaba bari mu bitaro bari kuri za dialyse, impyiko zabo zarashwanyaguritse kubera ibinyobwa byabo. Ibi bintu turabyegeka kuri nde? Muraza mwitoranyemo umuntu ugomba kwirengera ibi bintu, kubera yuko aba bantu bakoraga ibi biyoga niba bafite RSB mark, bakaba bafite ikirango cy'ubuziranenge bahawe na RSB. Abangaba RSB iratubwira ngo aba bantu bahawe icyangombwa batasuzumwe, batabanje kujya gusurwa ngo barebe ibi bintu bagiye kubahera ibyangombwa bagiye gukora ni ibiki. FDA ibi bintu byarinze bihinduka uburozi badahari. PSF aba bantu banyu bagiye gukora uburozi, mwebwe muri hehe? Ikindi, aba ba nyiri inganda ko mwatse ibyangombwa bakabibaha bamwe na bamwe, ngira ngo bamwe barabifite, ngira ngo za RSB mark barabifite, hanyuma abandi ngo harimo n'abakoraga batabifite. Ukibaza ukuntu umuntu akora uruganda akarinda ubwo apackaging akajyana ku masoko, umwaka ugashira yundo gataha nta cyangombwa agira, hariho ababishinzwe bakaba batabikurikirana. Ibyo nabyo ukibaza ibyo ari byo. Ibi ngibi tukibaza ngo biraza kubazwa nde? Kubera ko niba izi nganda zifite bazishinze n'abaziyoboye, ibinyobwa byabo bikaba bigaragara ko bimaze guhitana abantu 50, abandi 100 bahumye, abandi 20 bari mu bitaro, byanze bikunze hagomba kuboneka abantu babazwa kuri ibi bintu. Hagomba kuboneka babazwa kuri ibi bintu, kubera ko ntabwo byumvikana. Byumvikana ukuntu abantu wenda bashobora kuba bazize ibintu mwabagaburiye, marangiza babandi bakavuga ati turabafungiye ngaho nimutahe mu rugo, kandi ntimuzongere gukora tutaje ngo tubanze tumvikane ibintu mugiye gukora bwa kabiri. Mubwirwa n'iki ko umuntu mwahaye amahirwe bwa mbere yo gukora ibintu mu buryo bwiza, akaba yaragiye agakora akanaryoherwa n'amafaranga y'ibipirate y'ibirozi? Mubwirwa n'iki ko ubutaha umuhaye amahirwe ya kabiri yakwisubiraho agakora ibintu bizima? Biragoye, kubera ko yamaze kubona uburyo amafaranga yinjira neza iyo yakoze ibintu binyuranyije n'ibyo mwumvikanye. Ikindi, aba bagabo badusobanurire, aba ba nyiri inganda, gute mukora ibinyobwa mwebwe mutabo? Nta na rimwe kwamamaza muramamaza, kandi muzi n'agaciro ko kwamamaza, ko nta n'umwe turabona yifotoje arimo gotomera ibi byuma byanyu muba mwakoze. Norbert, ko tutarakubona ufite icyuma cyawe cya fimbo uri mu ukigotomera ngo tukubonereho uri mu cyamamaza ukigotomera? Uyu kazungu wo mu ngufu, ko tutarabona arimo gotomera iki cya United cyangwa se cyangwa Fujini ngo tumubone arimo akigotomera avuga ati ndanywa ibyakorewe iwanjye? N'abandi aba bantu bizi inganda bafite katango y'ukuntu baba bafite sample nziza ya original bakoze, nziza iryoshye, kubera ko iyo ugiye kubasura uri ikigo gicekinga n'iki, bakwereka iyo sample ya OG, wayikubita icyumvirizo kumva ni inzoga pe ya nyayo. Nyuma y'ibyo bakagera bakifunikira ibintu by'ibirozi biri aho byatereriyo. Ibi bintu bikwiye kugenda bikasobanurwa, bakatubwira uburyo bakora ibintu batanywa. Iyo ugiye kubasura ku ruganda uri inshuti yabo, bagira gutya bagakora ahantu hahandi
babitsa ku kayoga keza karyoshye bakaguhereza bakagusogonyeza cyangwa bakagupfunyikiraho, ukagenda uvuga ati dore uruganda rugira inzoga waraye. Ariko ibeshye ujye kuzigura kuri butike, none bazageze kuri butike tayari urabugotomeye icyo bita ethanol. Ibi bintu hagomba kugaragara byanze bikunze abantu babigizemo uruhare. Sinzi ngo barava muri ba nyiri inganda, sinzi ngo barava muri FDA cyangwa muri RSB, sinzi ngo ni muri PSF, ariko hagombe hagaragare abantu babazwa ibi bibazo ku mugaragaro. Ikindi ibyiza ni ukubona izi nzoga, ibi byuma bimenwa nk'uko izindi nzoga zitujuje ubuziranenge zimenwa. Ibyo uba kuzisubiza muri depo ngo zigende zidepwe zibikwe, zirabikwa kugira ngo bigende bite ko ari uburozi. Never.